Guys, be ready. Nenda kuwata kama ndakusuja. Era etani ko arki. Shamna tena. Tremi. Sasa kujenda wewe nje sasa wajene. Agiriki uragize urafunguze. Jana muhengamishije. Ari ngabi yone zitaza kugwari. Ale ni sana twinje mu bici bimwe. Can you guys wait for a bit? Wait for a bit. Wait for a bit. Walk slowly. Guys, mugende gahoro kugira ngo mutegereze izindi. Bari he? Bifuza ko yagera ku ruhande rw'abantu rwose. Aha, ati muhorana amashyi n'amagana igitinyiro cy'Uwiteka gihure mu bishimo bwanyu. Mutwara yishyikiriza umubyeyi mwiza wo kwibarukiye umukozi. Twongere dukoma amashyi menshi cyane umubyeyi wacu Aposo, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Hanyuma rero mutwara ati n'indi mpano. Aha, amashyi menshi cyane.
dukoma amashyi menshi cyane tumufashe kumushimira, hanyuma yisa nawe umushimire kuko kugira ngo tuje amashyi menshi tuyakome menshi rwose. Baguhaye uburenganzira ngo twakutinye data yabyemeye. Amashyi menshi cyane. Reka mbasaba mwigire hano hafi, hanyuma umuhangaje gufata ikiganza, hanyuma mubagarire hano aho twese tubasha kubabona. Yakomeza umukebuke rwose, urebe neza ko ari we. Amabwiriza yayo ni ukumwenyura. Imana yaduhaye inseko nziza, nuko ni ukumwenyura rwose. Mutatanye, wale distance. Esther, smile. Look here. Esther. I'll come with you, no.